To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Balaleli nansi testimony emangalisayo evela kumama. Abantwana laba mina ngabazala ngile 65 years bebe ngama premature abantwana bama uqala la bafana labo Khweza bicha ni volume ngumlimu sengidelile ngingasakwazi ukuthi kuyaba nje so mina ngumsara labantu abami laba ubazeli uleminyaka emingaki ngile 65 years nini last year September 10 yeah wazala abantwana labo le 65 years ha wena ungusara wesibili phela ngusara sibili ngabo kuqala namhla lokho angikabhilive ukuthi ngabantu abami kuze kube namhla ukholwa ngoba wawusungana uyadela kodwa wahlala enkosini yikuyini okwakugcinayo wena okukhulunywa eBhayibheli kaqambi manga uthi uSara wazala abantwana sedelile lami nginje ngumsara bengasakwazi ukuthi ngaba labantwana la bafana laba bayithula sebele nyanga ezingaki sebele 8 months hey liyakuzwa balaleli ukuthi kuyavuma bekezela lapho khona kuyavuma nanga umama lapha esenitholane laye olama firstborn akhe ale 8 months ama twins abafana kuthiwa ngoba namabizo wabo ukuyanda kwaleza kutshoni khonokho ukuyanda kwaleza ukuthi udakwashe intando yenkosi lo munye ukuchita kwaleza kuita kwasho ukwenza kwenkosi lobulele busuku vele uyaphupha ukuthi kuyavuma phela abantu bathi umuntu ole 65 semdala ngasavuma amadokotela atheni isibeletho sakhe sesisidala kodwa wena uNkulunkulu ongasebenzi ngesibeletho wasivula wakunika abantwana kumbeni usukunjani kodwa ngapho ukuthi kumbeni wathi uzithwala first day wenzani wathi inyanga yokuqala bekwazi ngaze ngaba kwasende 6 months amen ngoba phela ongasayi esikhathini so waphonga uzibona suzithwele hey balaleli nxa sisitsho sisithi thina uNkulunkulu lo ezulwini usakhona uNkulunkulu umkholwe usakhona izinto uyazenza amadokotela sethe you are beyond bathi wena hayi sibeletho bathi wena hayi sathini sangathangani uNkulunkulu nangu esenza izimanga siyabonga shwa mama umlima kubusisa kugcinela abantu abakho thank you